I was for me mamunyina makwa by the mobile Djka Nyansa for TV. Evram Ben Moshe, the common sense president. Abraham no gazedi. We just style baby. Eba ne saying Evram Tedja by Nedie said in the BCBF no say Ghana youth. I say yen. But a member ne Jimmy December obesa akotwaba e de amankwase ampafo no. Meka ho, oka ho. Dientia. O say Yama politics nankasa ne fry ni teacher ni NDC ni MPP ena ye hu ni enye ho o se we December December 7th ube hu obi ni nua NDC MPP hu nti no na omo ya aka obi ti obi fie ade we ada meka kire o se fie wura bi etu obi because o se we dey ne o ye NDC ni Ashanti region oko voter region so honso obi siye if you run NDC ni osi adenti NMPP awini na ono nso o jubilate no nso ono nso tu ne saa but the area these two parties benefit ben omo ba ban ma yenya sabra me no ka say dum sa hate o man na nya asem ketwa your festive season but offer enkronkro no so ba bia obi wo ha odi Easter no osum so eno na Avram be Moshe ahwa no se da bi ne ekoso no ene nkofo bi nso hihye political parties ne leaders na chi ko gisika no de aba no de politi youth na dwen also no de oye more concerned about the youth because omo ene ye oman daache into youth no mama mani na ho about we e ba betui hwe de okita policies papa e fa to aba ne ma no enkoye se na wan ene ye wo mitum ene ye mi sei ene mfa ne nkoso o se no ne nam so ama oman ya ba bedru ba bi ayadri also hwe oman Ghana nkenye oman ye wo se nipa bre because utu kwan na obodin se ofri Ghana obi bitibi busa anamom wo sa minerals we nyina oba bepe den wa o se enu nti asema na nado kan na enokre pa o se na nado beji akonwa o se ye tisika so ampa Ghana tisika so enso obenya akonwa ne be nsem bebre enye na nado nko we kọ na we iba we kọ na we iba ye nhunu hwe omobo omabusuafo omobotom na omobepe na oman Ghana nkwa ne oman a sebe enkwa ginegina ho na ade hye tete akonwa so oman Ghana nkwa enkwa ginegina because onim omobepa aba na ose montuma me na me nkosom enu nti se mi hu obi ka bia president bia asem MP bia asem na obi bu afu na umu ade na mfa odwuma wura na ono I employ wono bede na wo watimi akwa akudi ne so but aha omo bepa adwuma ne wie ne de power ne mo omo wie a ne ya be yenkoa no mo na ya ade hye but that's not how it's supposed to be omo mom ne nka oso omo som yen but akoyi nsem bebre mempese mekasa ama na wa Evram Ben Moshe waka nsem bebre yenko ne yenko tie common sense president said the wasi bi adwa na no eden but emebru ne Jimmy December obesa akotwaba e de amankwase ampafo no bebunu no wa Jimmy bebunu na say Jimmy obesa akotwaba it is sad. Your other African countries, your some part of the world. Okasa ye Ghanaian, Okasa ye Ghanaian. No say, wow, what are you doing here? Broni woni krom onim niama wote so wa bodam o man pegin na nado ba trap be no de set Ghana for. O catch no say yetisika so na so okomode yen na nado ba ya eni na nado 16 years na be pre power na we nya no enye Ghana for na ye obone obi anya obone na nado treat yen se jama ya ye ni boni bi na go tua yen ka na nado de na de aye ba de ba ko pe na ye mede buni pa kwasia fume japade fa o kwa onfa ba akokra nko me ka kire mo sabe mo mfa nche me ye nyina ye benyini nde president Kofo gentle giant oti hwiche mu nde president Kofo saying will be di Rollins ko on fe japade anko ti mo die mo mani bendo kromo mo fume japade anfa mo fenye japade ma mama me say time is coming and bebru ne be sole mo busuafo be dwane I'm telling you
Ghana for mpanyimfo when we sa na mo bɔ no mo nti ya won krofo bi o omo ye omo ho kasa no mo kasa ma NDC no mo didi mbebunu na tem e be say fia Schwarzenegger mo a time is coming we fia Schwarzenegger e kwan na wabo ato no wasefo be dwane. I'm telling you we your prophecy obehu say you see ye Jimmy fia Schwarzenegger tun be gina wo say ebre bi NDC for manisika so onko didi MPP for atem MPP for manisika so on didi we atem na say we fia Schwarzenegger no wote ho di obebre usika no na wakasa ama no ye nyina ye wo krom ha na ebon a ye bete ne kankan embegunu di bufu a they know where to go samwa Jimmy a ankrofon kwasiafo nyina ba live a no mugo so mommy embegunu di ye Jimmy o no mugo so mommy you look beautiful, God bless you, mommy God bless you ya bubodam embegunu no ya dwene nya adwuma kini bia ne yetrim nti de ebe ya no se hook up na mo beto aso ene ahyawo no mo beto aso bet no ubetwa why ubetwa bet no scam na nya de a ubejai because why Jimmy you don't know what you deserve. Abrochire ye wo abofra to wa baby obeda nye problem adwuma obeye nye problem adia okọ school ehwehwe no eye de ode beboa ne man asa bodam go parliament politicians eni abre ade ye obi okodi di trumo bodam UK for started di trumo ye nda kwhwe kuro no omo di obutrumo mo hwe obukuro mmoa wona be kwa manyankopon wa bodam wo so mo bi ndi di trumo ho kire wa no akodi odi di trumo ho akobobosia wo ya boa tell me person your politics because say a dirty field media bufu be mo menya problem ya bodam wo men Ghana ya Jimmy si kan kwa ne yeteso no eni hwe picture no picture ni biom picture ni biom bi kan yampa bi kan o si apam wo kwa abrochira hwe be di atem kra chen info no Jimmy. Hello. Yeah, done TikTokers. Obia done TikToker. Obia done TikToker. Obia person trend. Obia. Yeah, Jimmy. Yeah, Jimmy Manesi. Yeah, Jimmy no cry san nyefe. Meba. Yale papa. Yale. Bre brof. Bre brutal. Gara. Bre brutal. Enyambre miye. Jimmy. Yeah, Jimmy. Jimmy mane nyefe. I'm trouble ba why. Mamon sre, sad. But I mean so because somebody must talk. Yeah, me bra ba, me fa me bra. Yeah, Jimmy. Yeah, Jimmy. Ning na kan na the reason show krabu afua. O blast ya man for. Bibini fi se spirit na dey bibia man. De bia bibini te wo nyame beye. De bia obetu kwan ya nyame beye. Obedidi age ofre nyankopɔ. Bibini ba beda kra age ode ne ho hye nyame nsa. Wa bra na wo beda no, age osan fre nyame se wo beda. Na de nyankopɔ nim sa wo bra beda. Unim nyansa. Se wo bra wo sa wo da. Many kasa na Ghana assembly. Abraham, the tenant said, member it down. When him say, "Oh my dear, me no yen." Eri asem kra. Nyame hira yen se ya yekuto man kama. Nyame hira yen. Nyama ye nyina nyankopɔ de ahyefo. Hwe picture na da wo. Hwe picture. To man kama. Picture na da wo. Yeah, the reason show. Ye chill Casamia. Abraham. Yeah, me person me can say member it down. Now the woman say
say wunya the picture ne say obi na ye sa obi na di bibia ye na esesenke yenya eja obetenetene ye because okekọ countries na wo America na Europe na mo di abro no a wo a structure for omo nkoda na say omo future leaders ba ye de no one say omo say yadwen na afa yensa ni training ye ni history eti ebasa da bia no Ghana ni nim so wo ye de ye but se wo pie kakra bi na wo te ho kakra fi do mo ye no say ye lack common sense said ye wo kan ye lack common sense and common sense no enye miracle enye spirit it's about obi critical thinking say I want to direct my future no to this stage say ya antias yes obi bini bi ye de ba won twetwe say ya kosi say me na wo yete ye but this is the case Abraham country bia wo mo so wo mania bia wo mo say wo mo na ye the superpower no the mabru no eye nkrofo a omo intelligence but compared to Ghana me no say ya mabru no Embebunu ne dwene saa kro no mbebunu ne dwene. Yes actually in fact Abraham baby am no gina say sia no Ghana mabunu no your problem 90% live through comedy superstition it is a obi catch now say yenya Ghana formanant ya no mo nwene sade adum che di wo mo kọ no opambo ye omo opi ni mo ye omo atagrada ye omo na this is not the future of the Ghana and the future because America says here everything is a pipini again America what do nya adwuma oba pressa de bia wo kam sa what do nya adwuma okro ye tum say sia na you will suffer in life. Eti Ghana ni ababunu ntiase say ben mo said edi bibi ba wiase friend common sense eno na eru wiase so we need common sense for wiase there's no way so survival now the atene say yen nyina atra say your foundation na enye said the da bia Abraham ko for Bible yi ba bendo so no ma ye hunu say no no kura ne say enjam fa Bible na chichiri kuro yemfa Bible ni ko ra na chichiri wo man Yemfa spirituality yemfa honhom some fix physical problem honhom some wo ho ma honhom as honhom yemfa fix wi ase saa Nemo na make out say you pay money transfer. If we are self na ba bia wo person send this card bre obi o Ghana. Only problem use me promo code ni Djka. O you see ubenya $5 the account sika no. Ne o send ya bre ne Ghana no so ayente ne kapre. You pay Apple phone download it, Android ne download it. Say mobile money app air trend pa no amansan boafo. I Djka Nyan Support TV. Subscribe it. Ne press notification button for more uploads. Me da se makraw. Bye.